Salainnya nih bagai ya, post-poll violence, sebab-sebab efek kabo jaga besar, kah, makanya sung nainnya nih bagai kayu. Jadi jorah yang di sung niro bayi tongnai, niro bubuk kerak hitong di, sung kisah sojo makanya, dia tuh sini bubagra tonggu, bubagra sini right sini bagai lorai kai tonggu, sung bubagra non logero nih nanglainya, niro o amchaini, je mansak sini dolong no bahaya ketemu, Thansa kelayu. Tei nene concentrate ma khaine je oma high post-poll violence khaime ne chungno kwangma borok bokrok mi hiro nani bagoi je chung Thansa ma tongnai kuproya ma tongnai je oma high tamosnai dugan par nosto khaijanai physically attack khaijanai harassment khaijanai oma hayo chung loge rolaini nangnai kha baksa khlaibe chung tini bo oroni police authority bo boibe alada ki kok salaisinai chini chairman sa soho thangoi Nironi bangun cing dotes to cesta kai tongu, je kari tongai rono bucing suba mung rawi ni tongu, suba nai niro bukisah dojo tongdi o elaka tongai robu. Jadi otirik to osubida ang khai ke direct ne call khai di communication naru lai di haji. Sini bisingo communication tang ni jorau blai nangu tane ke sikirja kha buja kha oma highway sring tong khai ke blai ke sayang nai. Chini constitutional rights mana ni fighting thangoi tongo chini Bubagra nia probu nirok no khna social media ni bisingte home minister bai kodungma rong kok salaika jeng manai jeng jehetu chini rights ni bagoi fight khayo o jagao tabo party thangnai phainai o jagao thangoi jodi kebo oma haike haijang mai no kiriwi sring tong khangke chini bagoi hamyang nai Ani bangun cita jora nai sini salnai salkani bisingo sungni roni bangun je cugmani je manmani sungni rono jubanai. Gini ro kata bayi ang amon ukoinen musugu kakara kitong di tei busung strong mang nai je tu sung agi zero tongmani cini zero ni tabok tero ta emile phaiha. Ang ni je bu felung kha hapen ang bukhabaya tani ke sung ya phangchen le pro zero tongmani tini tero jona emile ha. Ancalik party sini Tiprasa ni live mau omon first time terozona emile ngmani nge chung tabo onek strong haisi o strong ni bagoi ne sini constitutional solution be chung mana ni phati thangoi tongu ngen niro o jara wo bukhata baidi ang omon sana ni musu tei ok salaina ni bagoi je hetu khaiya ba niro baima laina ni bagoi chi je oroni especially oroni leader no bang koina ni musu go je prosini worker ro kormi ro mo hai du do sang tong pro ni ro butei bu gana o tong de jeng gana ni tongai ni nangnai moidan ya kawi ke bo kharita thandi je leader ro oron tong de jeng solution khai ni nangnai local base or ni police authority no direct ni contact nar lai di jodi mo hai problem ngui tong khai ke jeng bo sanai chini upor mehol ni hoite jeng je nang pro borono sanai ni ro juno information no de nge blai kha hambai jotono khulbai